Ibizo lesibongo. Ibizo lami Esnat Bulayani. Ngimanje member of parliament enketha Mganwini constituency ngisebandleni le PRC People's Rainbow Coalition elikhokhelwa nguDr JT Aramjuru. Lingasitshela ukuthi seliqhubeka kangakanani ngamalungiselelo leNomination? Yes, sesisebenzile njenge People's Rainbow Coalition namhla silapha eZeki besihenda over ama-nomination forms ethu. Sesibahende over kodwa okungani ukuke kwangani kuyasihlukumeza ikhona lokho ukuthi ama-nominators yethu siwadingile sikhangele kungamaphepha kwabo kwe-registration kungama-receipts kodwa asikwazi ukuthi bazaphuma njengoba i-voters roll ingazange iphume eZeki. Khonokho kuyasikhathaza kakhulu because kungatholakala ukuthi ama-nominators ami whether i-3 or 4 kabakho ku-voters roll angazi ukuthi iZeki iza kuthini khonokho. Bekuqhakathekile ukuthi besinike i-voters roll singakakhetha ama-nominators. Lihambise kuhle namaphepheni weZeki? Amaphepha ethu eZeki siwahambise kuhle la noma sihlangane lohlupho lokuthi kulomuntu oyedwa kuZeki office namhla oyamukela amaphepha ethu. Namhla ilayini inkulu sibili kodwa siyamukelwa ngumuntu oyedwa. Yiko kusenza ukuthi sima ama-2 hours sizohenda over amaphepha. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiso Windsor Park eZeki koBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.